sisi Bawumia boys ni achi wo mu nyina ye gusunso chi wo sisi ameka sesame ekudem ya chine ne nansa nyum same ekudasas ya chi no yoko momfrere mu acha muza ne say wo de wutie wo Facebook wutie wo TikTok wutie wo wi makasa ase e beche same eku na 2 weeks ago omo attempted no omo try na omo pe na omo nya no no ade de okoye no maloke no owo yoko sisi a same eku yoko sisi ameka say wo shemu yoko as one say adana mutum ni kan ko jire jan yoko say same eku ya chi ni ti no munye we say munko ye bi man ya chi no shemu mo pa mo mo remu acha ho mamu za same eku we ya chi no wo shemu enti Bawumia boys no awu nyina ya krofo ye beche Bawumia na nkasa kra report Bawumia na nkasa report o yoko tambia betimi amma mo breakdown no Bawumia na nkasa no ne onu kra ne ho hyehye no ontimi mbie na no nkan de e wokruma na ne am da kra ne say ene andi apia ko bia ka kire mi straight say brain a order ne say on fa me court enti ye hwe contest no say brain say we dey me ne wa kan brain story enti brain e mani in withdraw case no na me no mi oni ne hwe brain wo che nkoko 5.5 million 5.5 million koko brain times say akoko ba akokra 50 Ghana times 5.5 million na hwe brain koko seta na brain me mane hu se me nka ne tra me nyoma e tra ho no makọ kan bibi tra keke no me se me kan bibi na se ufin se ne me kan no enye mawa ene se ya na me pe no no wa put me to court me ready for that enti brand there can the pa me chell say ma me fa brand documents bia be brand ye ni nipa ena wa wo de abewo so na apia ku me ka chen say me di na chi na me amakoji rate no no say ebusia information na mensa kan ye say lawyer Sami Ebuku Yokofo ensa kan na yebra penny alert te desa information ebeto mountain so enra now Sami Ebuku MP for Ekrapem North constituency and afin no ona na order National Lottery Authority NLA no your mo Director General from 2021 to 2025 enter one amount for a suspect say Yokofo person investigations about whatever went on in his time of office, but this information is not certainly well with many. And after so Brian Champo the arrest akojina court because of ninsembia or can only hu evidence ebusia mama yekoti how information no esifatie and I say okay ora less atamichiku enti ebehwe ama no akwaba na ono so no and na time ni wonti ora less time am dey man di so obro so abeyi memo mo ayi afrim enti ene entia we entia de ntinko details chia dofo ana de ene driver ka nyame ne di e break bi abo na no de enti no we can entia de anyway ko ani mo e wo mo akwaji wo mo ani no e we se obi kura ko ware usi tu awhwe ni nyina afabra graduation yanko ani mo enti me ma e no 4 minutes okay okay one more technicians oh they say now say we no an ya accident you still have the chance till that you go on with yemfa konye so na nchia mira kompreko okay ko holidays akra waba oh okay okay yemfa konye so na nchia mira juice debra akra onyame nka onyame show na yemfa akonye so na nchia da my see you that my boss okay Debra Ibrahim Muhammad Ulmai will give you salute na ncheke na fuina okay omo ay kotwaba kuka yenton krama se ode ne ho kwakwapia unyame di wochi dian kasa no na omo aka oni obewini but ye fese kire delegate for ne say se mo pese MPP no bi papa bi free mo badia monsesa untumi administration na ewo Ashanti region monsesa mo nyina obi ti se kokufu ye friends MP ono can say environmental protection agency ono be si obokro no ho na kufu ado pam oye thief or the buying sika $3 million for the koye investment na kufu ado pam ti mumu san se den no ye ya pam na wo wie we a wo se wo beye wo ba beye
party chairman mumusa kokofuse de na ye ansa no mo pamono on de ono anfa emeto abontin na Ghana fo nyineti so utimi ka ye be say adaje e de resource aye compare man de na oye ansa na kufu ado pamono akonya wotena efia last meet omo man ni no de na ye aye pamono enti mum to aba ma obi a ne hote sisi ba omi boys ni achi wo mu nyina yegusunso chiwo sisi ameka sesame okuo dem ya chene ne nansa nyume same okuda ses ya chine uyuko mumfre mu acha muza ne ze wo de wutie wo Facebook wutie wo TikTok wutie wo wi makasa ase e be che same oku na 2 weeks ago omo attempte no omo try na omo pe na omo nya no no ade de okoye no maloke no owo yoko sisi a same oku yoko sisi ameka se wo shemu uyuko as one say adana mutum ni kan ko jire jana yoko say same oku ya chi ni no munye we say munko ye bi man ya chi no shemu mo pa mo remu acha ho mamu za same oku we ya chi no wo shemu enti Bawumia boys no awu nyina ya krofo ye beche Bawumia na nkasa kora report Bawumia na nkasa report o yoko tambia betimi amma mo breakdown no Bawumia na nkasa no ne onu kra ne ho hyehye no ontimi mbie na no nkan de e wokruma na pipi samo sesa na mo pe no na afi mu be hu say yes ye kan na mo ye we hwe eyi akowo e friends Kinsley ono kra de ya nche na wotwi a okay say na wotwi de akoyi Kinsley Ajimai na hwan Bawumia boys na hwan okay me see mon kan che MDC for say Bawumia boys na ewo airport no airport car park wo no omo nyina ya Bawumia boys na inside yam pam wo mo nyina e new kini lo mo san jeju am society mo say MDC ma struggle sa na ma power na mo hwe sa still we mo omo ne da so ho cleaners why na ye cleaning e wo airport omo nyina sese mo yi omo nyina free ho ese mo menti ase na power no mo je power ni sa mo ye dey mo je power ni sa mo dey dey menti ase me pese mbusa NDC for say power mo je sa mo dey dey say we can say they believe in democracy into almost a Ghana for until we should allow them to work ben semni bo ha na me aspel no no afenyo marking fifra e te no Bawumia side no one bi o mamma no Bawumia side no but I don't want to go there go there na me pese me chiro mo say MPP no o mo sorry no e ye data da yenim ye hwe ni tise TV o mo kasa wo sa o mo TikTok mo Facebook ni ade no o mo don't have any information to bring it on board na o de pese me chiro mo say me ani jiwe na ga di we bra mbo izu ne say ndi o mo pese o mo chire na okay yankwaya all right Mira Omaswaish I'm telling you Omaswaish and MPP for Swaish sisi aye kasa de MPP for Swaish okay Bawumia boys ni nyina ya kromfo no mo nyina so Yewura Mahama ombo we di omo namba so papa Yoko boss your friends Rumacha oye too much and then me penny be pa na baso the bigger man wa bo Rumacha baso Remo ye bo abaso Remo wadjuma wo ye no wagye djuma ma obia ni aso wo kroma e man kofo we mframa ba kokore mfom ho wo de ba bi information say me say me 98 e da me fa so but ebi wo ha enye court na ma order ntin sesa wo de to abontin sa na ne am da kra ne say ene and dia pia ku bia ka kire me straight say brain I order this on family court enti ye contest no say brain say wo de me ne wa can brain story enti brain e mani in withdraw case no na me no mi oni ne hwe brain wo che nkoko 5.5 million 5.5 million koko brain times say akoko ba akokra 50 Ghana times 5.5 million na hwe brain koko seta na brain me money hu say me nka ne tra me nyoma e tra ho no makọ kan bibi tra keke no me se me kan bibi na se wo fin se ne me kan no enye mawa ene se ya na me pe no no wa put me to court me ready for that enti brain there can the pa me chew say ma me fa brain documents bia be brain ye ni nipa ena wa wo dia be wo so na apia ku me ka chen say me di na chi na me amakoji rate no no say there be a belief na say de
na monkancha brand say me ama bo me nsema ma no waya ade na onu ankasa obete pawo na wo brand ya wo brand omu na eja wo na onam ho wo brand champon omu na eja wo na onam ho na memo wo se minim ne meka wo akufo adon kra akasa cs ne etu na every ni vio ni papa fie no kra ne time aso akasa cs akufo adon omu eye renew omu nye enkranfo no maka cho omu se omu nye nti omu nye akufo adon papa fie yes e de ma ne time aso akasa cs na time aso na wo de wunim ne eba mo mehu se no koyeje mo ba wo mi ande bi ono wo kam no otefie o brand wo de ba ube bo nsema ma ne very well. You ever your barrel draw? Then you want to draw. Alaska kutete na wote ne nka no entia ontia no no de akofa ho na. Mechi wo bia kapre no aka say no. All right. Be crazy that. Very well. Be crazy that. Yakwa nim Sitek TV so eni me da bia me di ka say open information na wotimi e de ahwe e wo mayi mu dia say opa Sitek TV ho was set the record straight ho de ya because information no na obi de ne fresh information ya de atwam ade no na wo de enti no Alaska kutete wachia ne nchia no ne ko bufa wo ina no but yemra substantive issues na nkasa so chairman accident ya wakasa no drive we driver into accident no dey see of anko no aka ho asem kakra na emisi main issue ma me man so be 5 minutes na ye ka ho asem accident issue ni dey ha adwen kroma say no anu maka no ade ekunye pa ye accident na o mampani ahye ye bo say express road no ombe na nye express road ne so onse ntwa ne hwe old lane na da akra to Kumasi no ni pa ekum no edoso dodo nti ohue mobo oye sisi o se o ye 24 hours economy na ade na market na so ye 24-hour market eno ene she 24-hour economy calculate no market na am so best spending over 8.79 million Ghana cedi. I mean e bi ti onhwe maye ne accident issue ni de me medin cash o muboze obi a wada no me nkoto abo mu ne danso nti meni omu ni issue Ibrahim ye minipa or sort to me heavy in your light one nti me ni omu ni issue Juros or sort to me heavy meni omu ni issue is what I say Ken or sort to me heavy Can they also to my light but say is what I say it's many omu ni issue see listen am the man da mindful there it's about more than 10 containers. Wow. Yeah, it's about that mine car ties brand new. So what I say inti many money issue and many makoka no but the person may catch up say MB before almost open the car about from because I could find the data you crown on one yembesh no meba na okay na could afford that be said that's what to say me my children say me my prepare. So what I say, it's no acquiring the road issues, no issue on say, and run craft for no and run at you. Omuya mamre, Omuya Najona him from ye, but my camera. So what I say, off camera, and you know, your bumpire say, Bibiasa NCB. Now, almost a driver for near the no, Omonama, ya, Omonto Mbwasi. Now, Senka police for pa, a put you. Others at the tower. And Yadi and Kadraveni, Kagana, Kayabenye school, because you're 2 hours 1 city here, college here. Me love you, sir. Me nam road in a socket, for road in a tosso, and Yankan road no one. A video now, my son, road now, Omoji me 300 and oh, my Mary, James, US, Collins, I court met you. Smart Ross met you. Judge no sika na bi nkodi obia ho debi o omo no che se ebi nkodi obia ho debi eye Collins wo metua o so betua kenka che watifo menye driver offense o media me passenger yesi masi form every car nim ekwan wo sun enam o so what I say New Jersey highway to your friend say Georgia it's about 13-14 hours. Aye eko ena traffic moto abo car bo moto seriously ena am say wowu ena omo park omo police afre helicopter na be park
ɛna ye tina car ni be 1 hour e koma ama block kwan na na yesi ko twa mansan kurasi ni am mfiri akona msem okay abrofu ye sidi ble ko bi e ko bi na msem ma so ma abro mo babo mo bo ma me so me ko na ante kwan hu bi misi forma of akwa frɛ abrofu yi na me na chese me no hweme ni ma chese me yo dwan ba chese ko bi ni wo se chinchina wache me my offense na mso offense ne say wo se highway no ye si ayi gina ye ka ho ye nante na mu na so no mo enam ho ne just say a big traffic about 1,000 something cars ene ye kaka ka o mama ticket me ye call to o man free case ne na mka cha judge nsa me ba me kromo wo se ko ye be case ni online ena e dey buy ye nso no ye si abu amefo na mse man lord bi ni for me ye first offended and first offended ne kra no me hu bibi e chese wusi for me nante wo kwan ne ho man ko na me krom sa accident si a ye ne president na ne ko gina ho ne aso nipa no mayi no sa ne wo me krom ti na nka me de me pesa yes no what distract police na police entimi anye o madwuma wo dia say ye be kan say $300 303 and I'm say o si se me ni for dia ye ntoa case ni so na se case ni bɔ me a me ma America bi na am say na mama msa so my lord me tu scan be me ni for o si no o mo nyi scan agira me gitum se me di for enti asase Ghana police sua judges no ehunu se ya chiwa pipa na police ate dia ma no e ya ban ne to ma police o charge sheet na o ma chro so say bia wo fence no police no man scan no waje no watitim no di scanner she no bebroni onje 1 cedi kona kotua to the court even though $1 sa ne pesa Ghana police ye keke 1 cedi a wo de mon kotua nto court ni kofesim ne scanning ko aban ho na wo wuju pay ne wasan di scan na wo de asho no watiti pipa na aban di ni sikakra e de amamo se mo mfanya adwuma no so what I say obi anyi mi school yesi ko me call court sisi court ye no online metua ana me na me baby enti yesre say accident ne de a driver ni hu say obi a ohun say oye offense bia na say na speed ni po no obi na ebegina ho speed na wo ko no omo park ti o mka mu wo highway ne ho wo speed ni na wo mo card enti wo no you see sene na mo ka ade white ye wo kwan mu ohun bi wo ba bia say wo be na road no ni nyina yetum ebi ni nyina white ni dem nti yesre na accident ni de ekunye toto ekunye nti aban betimi aye ho bibia road minister wadawroma monhwe na ye nye niema ebetimi abo oman kakra ade ni de yenum se obi aba obi wie bidi obi he meka NDC for list me de egu a memka o masem da dabi sisi omo me nkofo dabi MPP de na me ginom so sisi omo ye nkwasiafo omo ni nkofo e ka o masem mom enti nioma aye koso enye nom omo humpo na omaka omo na hwan na e kasa mom mo se ba omia